دما خوش به برنامه دریه دن دجاره کدن ام به هفرنه میوان ما ایرو هلبسوان کرد آردلان عبدویه آردلان حتی نها دیوانک آنجی پرتوکک هفبش یا هلبستا د سال 2010 د بناو لاندکا هستان درخستیه هلبستیوی به گلک هلبستوان درن دوی پرتوکه د جی گرتن وکیدن جبر همی چاپ کری اون وکیدن گلک هلبستین وی د چاپمنیه د دمک گوتین وشاندن جبو لسر جینا نگاریاوی لسر تجربه اوی نویسکاریه یا هلبست نفساندن ایرو امی پیره با خبرنا اردلان بخیری هاتی برنامه سپاس گلکی دستور که می بحثت بکن بریگم بحث هلبسته بکن و امتخازن ام وگرن يعني دي باجار ولو دما مرول جينانگاريات دنره دي باجار بهفدور ولو خديرو لندوي جينانگاريه ده عمود وقامشتو اف هر دو باجار چرو لید جينات ديزن چاواجنا هفدو درد كفن راسته دي سري دبري برسويز بدم سپاسيات كم جو وخندنات برنامه دريادن سرچا کو بكار من في ساعات ده خاب بيجن جبو من از من لقامش لو شعبي خو کرد سال 1985 دي لو 85 هر سالي بمشوم عمودي العمودي جي خندنا خويا سركه ناوندي الور من كر عمودي جبو من دما ناوي عمودي تيغوتن زاروكتي من تبيرا من هلبس تبيرا من جورغو تقينا من يكي يا هلبست الدور دبو او تبيرام د عمودي ده ما فهمنا كرشاوا تشيبو مساله القامش لو تشيبو شو عمودي خنت شما يعني مالبات باركرن شون عمودي يا تنه تشو ادري تخنت مساله شو نا مال القامش لبو لمالا بابي من مالا بابي وينال عمودي بو مالا كالكي من العمودي بو مجبور بون ام هرن عمودي جبرگو بابي من دايكاوي تنه الويده كيما فمجبور بون شنو يتكم كاربيج 10 سلام الودمان فمخندنا خل وركر بشتوينام ديس فجريان قامشلو يعني خندنا سرتايا ابتدائيه العمود كر دور يا نافنديوان شو يا نافنديجي من العمود كر بشتوينا بكالوريا القامشلو بو من القامشلو كر القامشلو جي يعني سي 4 سالا زمان بشتوينا از چوم زانگاه لاتقیه ملور خواندنا خاکر بشی آبوری 4 سال الورمان یعنی دناف برا بهتر عمودی زاروکتیا خمن دا عمودی در باس کر 2000 چولو د وکم کارن بیجنلو او راست گهن سرکه ایگو د 2000 ببوره 2000 تیم بیراته چبون نها عمودي زاروكتي وقت از العمودي بومجي تم دهندري من دغريدانك من ببايفير هبو لمن نزاني بو ويتش از تشاوا درخينه فام اصحاب دخلنا خويا سركه صال سيا زارغوم درباسي كومي بو كوما اغري من جي خدور دغرت تشت کرد کمد استراند گوتن یا جی لانسترومنت موسیقی دخلش نا دوی چاقد من جه خود بش استرانا جی دگرت و من بش شانو جی خود دگرت فد و داویه پشتی چند سال سر در باس بوم حوالک نویسکارش باکور هات حوالک کچ بوم یعنی تشتن دهندره من ده بون لی من نزانی بود در خستوایا فاوایا ریدا من دریا وینارم گوت اردلان دویت بنویسین گریدانات به پیویر هیه فدور دجی بویرک چه بو یعنی تشتی دما عمود تی بیرامن دما ناوی عمود تی گوتن او تقینا یکی یا هلبست تم تی بیرامن او تقین جی بویر وقت نهات بیرامن علنا شهید کی بو ف پر باندور المکر دور ده من او هستن خاطر تشتی دهندره من ده بو او باندورا شهادتا وی مروی لمنکر من نیویسان لی من نزانی باش چی نویسینم دمام پیش حواله کش کر
جو ارلان گوت هلبست دنویسینه وقت نهات بیرام دور دجی پینوسک دیاری مکر گو از خوازم ته تنه نشانو نستران اف جیتایی لویده که فدور دسبيك من بعربي دنيفساند يعني فعربي جي جبو من تشخاصي دنيفساند عربي هين من تيدهشت من تير ندكر من بريار دا جواز بكردي بنيفسين دقاق هنا كيف افقوتنا تمروف تسكن يعني مثلا ام بكير داخل دبات بنبح بحثا كرمانجي كردي وعربي دبيجن يعني بتايبتي جو كسي جو بعربي دنيفسين دبيجن كردي من مروف تيرناك ياجي تيرا هستي مروفناك تيرا دربرينا مروفناك وبفي رنجي تشتين وهال بيجن نام تشتكي دنش تدبهيزن يعني جو عربي تيرا تنذكر تبقوا حمو خندنا تجي يعني بعربي بو وكردي تاني زمان مالي بو في مسألة شاوت كار جناب هفدو درخيني يعني جبو من هر دو زمان راست وقت گو من بعربی خوان بعربی هاتم پرورده کرن لی از تمجی دبیجم زمانه کی کردی جاره که پیوایه که من گوت به کردی بو نه بعربی بو د مالباته که کردی درابم یعنی حیا و دمام دچون دبستانی خوندنا سرکه ما نزانی بو بعربی باخفن فاز بیجم سدما او تشتی گو من تیر نت کر اف بو یعنی زمان دایکه بو زمان دایکه بهتر من خب راحتی دکاری بو افاده خب راحتی بدم لأو زمان دایکه جیش برگونه زمان پرورده هنک و حالید نرنگو زمان کی گو نکاره يعني همو هستين مروفان در ببر نکاره در خین دروه دوی که چاواد بینه يعني جوان دیتنین بیرنگی چاواد بینه راست يعني مخابن جبرگو زمان کردی زمان کی جيغو أملي مظن بون زمانك قد خبو ف باندورد كي برزحمتي ديك ده المروف نكار برحتي حرتشتي بقرة لاستخمين دكم تفي أو زحمتيانا أو قد خكرنا هاني يم بخواز ويرحي هاني خوشك زفت بك يعني جخوا بري رح هي اللي دوي بزان بتشاوا نزيكي وي بتشاوا ببينه درخينه وي پرورده بكم تخمين دكم وي بكردي بكارب بيتر او تيبونا هاني تينا خويا دنيفساندني دبشكينه لي هلبستي دستبيكي بيتر بعربي بنيان اري دستبيكي بعربي بون نيفساندني من دروجنمين عربي جدهاتن يعني دردكتن اللي بشتوي نام او نبيس شي هلبست بنيان تشتكي هلبست من راست هلبست و الويدري يعني كان يقولوا تبي حسيا قاف نكار تيرا تبكو تب بري خدا كردي يعني دستبيكا هين بونا تي كردي بش رنگي بو تشاب سر تيبي كردي والفابيا كردي ببو جخوا دما سيمي كردي بوم از العمودي بوم ديسم تمني من پر بتشوق بو يعني وقت نهاتي بيرا من ام بدزيد شون مالبات من هر دهاتن هل بجارتن مال دهاتن هل بجارتن بم هرن پرورده تير بكن دوي چاغد ما مستا ازر شويش وي مهمي زماني كردي دكر فدما از هيمي زماني كردي بوم ينجبو من تشتكي نهبو تبي زماني مني روجانه زماني كي كردي بو لدما تتد دوار براتيكي و تشتكي تدبينه بآواي كي بروفيسيونال زمان تي مدقو قي تاني زماني ما زماني روجانه اريا خافتن لي مدينه جرى تي بو تباواي كي نفيسكي ولو كردي دبينه راست دور دي وك تشتكي دهندر دي مده بريار دا لي من نزاني بو داوي هدي بپرورده زمان ره همه من خانه دی به کردی من نیسان دوره من دانین بر هف یعنی کابنرم چه زمان بهتر خورت بهتر دکارم نزیکی من درح ده بهتر خورت جبو من یعنی کردی جار جارا یعنی حیار روجا ای روجی بیون کردی هنه همه جاران دمان به تنها خود بینم جبو خواست بیجم من تیر دکه
دبن نهل بس بيجي تاني قوتنك بكردي به من تيردك رحي من تيردك هذا بيجم أبو يعني تدريجي مثلا نفسنا كردي بيتر بالا خود دائما دما تبحثا كت بحثا عالية روحي يعني عالية جياني عالية وجداني دك بيتر قوت بحثا عالية دم بك تشتي قوت بر بكردي كشان بيتر أبو قالوا وقدر عربي تشبو أو نفسنا بعربي بتمامي تدرجي بردان جي وك هنا كسيدن يعني قب حردو زمانة بردوام دكن تجي راس إجارية دايكا خد بيجم از بداية تهشتج دف عربي برد مش برجو هين از دانكتن دنيا تب كردي بمرتاح خفي ليه مخابن يعني مرو نزاني يعني دم بشتي صالنا مرو البش خد هلا مرو دزاني صدام اف بريارة تايرو دا او قصال در باسبوي اللي تنزاني بشتي قلت صال بش خد هلا عربي جبو من يعني قناغك بو سبرتيد نمام يعني من برد ودريج نكرستيد من بردوام نكرت العربي ده يجبو ينام وقت طابو هذا نيفو شو بتمامي ليه بعربي حياة رجع إيرو نفساندني من بكردي هوالنا مهنة بعربي ودقين عربي وبعربي جي دروجنا ما يعني عربا دي دات كيفين ليه تنابينا هنا كي يعني زحمتية جب خارتين دما تب زمانكي دخينه وبرهمن مثلا ايوه جاي بين ادبيات الدنيا بتشتهدن بن تب عربي دخينه وتتي نفساندن بكردي دنيفسينه يعني هناكي باندورو تاثيرا خوندنه يعني خوندنا زمانه قلت بيت خوينه لسر ماجيه مرول سرحي مرول تشينا بقالو دما قلت وی زمان تنه هلی خوندنه تو به کردی دنی بسین تکاریب و تمامی اولو خوش باندورا به زمانه گو تپی پرورده بوی تپی خوندی خلاص بکه یعنی جی تنه اولو وقت مثلا عناده که و سرحشکیه که بو الا ازب کردی بنی بسین او تشتكي اولو جي هي يجبو مروفا نشيره لي از بيجم خوندنا عربي باش از ندجي وينا مرو سوديجي وردقره جبو طاب يعني حياني جبو كرديجي يعني برافاجي وينا بيتر دنافبرا عربي وكردي دي يعني بريان هاجي مقوت تشهبو دما من بعربي دنيفسان دجي جبرگو از بعربي هاتم پرورده کرن دبستان وانا دي من بعربي نيفسان من دي وك ارككي من تي خاصن ديما كاس كردم دفيز بكردي بنيفسينم دفيز بكردي خو ببيجم تشاوا دجيانا روجانه دي بكردي دا اخوم در دور اخو بحر تشتيره فمن دي كردي جبو من تشتكي جرينكتر ونيزيكتر راست ام قناقه بحث كل كي جابا جابتر لقامش لو دس بكريان لازقيه نا يا كردي وعربي دا عمودي دي دسبيكر يعني صالين داوية عمودي دور دي دسبيكر نه دسبيكا من بود نيفساندنا كردي دي طيب چونا زانينگه ودور مسألة باجار گوهرتو چو آوايا كي نتني خوندن و نيفساندن نها جواق جي يعني بتماميت كاربيش جواق گو بعربي دا خفن بعربي تبدگرن وها للازقية چه سالين لوي دري چواندور لنيفساندنا تكره نها برياز هر ملاذقية القام شلو مباش ام جوان هالبسوان ام بهفدورة بون مباش دالية براتيك دي دالية هالبستي دي ما قافن آفيتن يعني من حياة أستك تقاربيج من خاطير كر وأشوم لاذقية اللاذقية جي تدرباز دبي تدبينه جهانك جداي جهانات تيد زمانكي عين زمان دبستاني لحد دارين ف باندور كر لديس از اصرار بم بكردي بنفسين برجو هبون ينجو قول كردي جهدار بكن تبحث خوندوان زان جهد بحث خوندوان زان جهد و او دوی دما ود لوی درت تشتكي يعني بالكيش قود لاندكا هستان اقود 2000 دهان دركت يعني از باورد كم ج بيديتا 14 هالبزوان دين جي هنا هالبستوان دوي بتوكي دجي كرتنه تكار هناكي بحثا في بروجي چاپ کرنا في برتوكا هالبش بك راست
نهاج بو لاندکا هستا سارا 2010 هات چاپ کرن جو خوش برگو هر تشت الولات مقدخیه چاپ کرن لشام هات کرن لی بناوی بیروت هات نیساندل سر پرتوکه ف چاوا بو یعنی ام هلبزوان ام پرو دنشتن مبالا خدا هلبزوان ای بتمنین خواجمه مستر د جوات آمد دوری هفدو بون یعنی تشتکی ولو وانیزی که هفدو بکه تنبو فما خواست وقت پروژه دما مدانی پیشا خواه ما خواست ام هلبزوان ین د تمن خوانیزی که هفدو دین جیلینه ام تشتکی هفبش شکن آدمات به ما هون کی ام جوان نه یعنی چند حبون کی بون او کسان ام پر بون ام گلک هبون لیم خابن تنه 14 هلبزوان یعنی هجمار زیدی ولو پر یعنی مخابن 14 جاوت علی و بهتر بانا یعنی از بیجم 14 جخوا هلبزوان پرن همش حوالی تی ای زانینگه بونو بهورت خوندن یا ناس هما ناس ناکم یعنی لی هما پرانیه وانا ناس کم خواندوان بون هلبزوان بون هر یک لدرکی بو لی حوالی ما واقعیاندن هفدو دورد ما خواستم تشتکی ولو هفبش شکن و هلبستا خودیوی پروژه کی بو خودیوی پروژه آلام شفگر بون او جی هلبزوان حوالی ما جی خود پرتوکه دبینن پشتیوینا ام گیج گیان هفدو ما گفتو کرن سر پرتوکه و چاوا به چه کرن و چاوا به شوین هلبستن ین گون بین هلبجارتن و چاوا بن فما گوت اما تشتكي نه بنفسن هلبست انه جان جين فلاشين كن هلبس همو بفيرن جهاتن هلبجارتن هر یک جماجي شار هلبستي ويبون تكاري ميناكا كي سروان هلبس چاوا هلبستين فلاش يعني اوي هيگوش چند هفوكا بيكتين يانولو هنا كيفي مسألة راست نها دب حركز جي بزان بنها هلبست ونارن هلبستين جهودو تين جوهرتن ام بيجن بريح نظام چند هزار سال نوك ايرو بو فما خواست يا ايرو هلبستا ايرو يا بيتر او هلبستا نوجن يا كنه نيا دريجه نيا وقت شيروك هلبستا كنه وقت نمونات كارم برشاكي بيجم دي بيتنه ايرو نه ايرو يا ايرو زي ببينم ما قالوا ايرو وايرو با يعني بفيو اواي تشيروكك مزن بقوتن هندك ما خاص هناك بهنا فلسفه جيتي يعني جبي ميناكا غوتا غوت يعني حمب في اواي هانين يانجي يعني بيبانين فلاش بونا هلبستي امولو بيجن كن بونا وتنين نا كن بون ام دكارن بيجن افل اواي گوهرتنی جه هلبستوان حیا هلبستوان کی دن گوهرتن شد بجبرگو گریدای برح پیو تناسکر لی آوا او کنبونا هانی او چیروک که مزن بچن گوتنان تبی بیجه و او چیروک مزن یا من بیجن بساعتا تبخوینه تنی دناوا وان دو گوتنا سی گوتنا ده بفهم کرن خالين هبش ايجو هنجيان دن هف دلاندكا هستاد تشبون نا خالين هلبش خب بيتر يعني هلبزوان ام نزيكي هفدو بون جيانا روجانه ده از ذكرم بيجم تشتين هري هفبش يجو مجيان دن هفدو شويه هلبستي بو جبرجو مجيشا دعيني او هلبستين نوجان دن يفساندن نه هلبستين كيف ام بيجن ين چیروکه که مازن یجات ور هلبسته که بنویسین هین جوی چیروکه مستر یعنی از دبینم او دمهانی چو اف تشتای از تخمین کم اف خالق یا هری گرنگ و هفبج دناف محمیان دبو یه هشت ام بگن هفدو و چاواد قریبون هن چاب بکن یعنی کسی که خدا بر و یانجی و بامکان خوی تاکه کسانه افتشت کرن راست جخوا جبرگو پرتوک يعني كسي خانه دابر ما نه بارتيان نه كسايتن داليه ابوريد روشوا برباج به فمجبور بون يعني بيتري مجيم خندوان بون جبو وينا
هر کسی جمع گور امکانیات خواه آلی کاری کرن جبو اف پرتوک بی چاپ کرن فپرتوک جی ها چاپ کرن پشتی پرتوک ها چاپ کرن براستی یعنی دنگ ودانک چی کرده هرمی ده بس تشتك هي البدرين برتوك في اوایتین چاپ کرن یعنی لبدره پرسکریک وان پرتوکین بوی رنگی یعنی تدیجه لشامی هات چاپ کرن ما بیروت لبنان سرداتانیش برگو ونکاری بو باوای کی یعنی فرمی رسمی اف پرتوک در خستا لبدره نتنه پرسکریکا چاپ کرنه یا بلاف کرنه جی هیه واو چوا چارسر راستش خواه وایا چیروکک بیداوی زحمتیه پشتی ما چاپ کر مال شامی چاپ کر یعنی ما جبرگو هزار هجمار بون فما نکاری بو همه بانی جبرگو قد خبو یعنی دمت هلبسته که دنیویسین تبخور دکه جبوت هر شفهیر که دناف هلبزوانا تدبی بیجه او هستك بتر شيء بت نه هلبستك راشي تبمباك راشتي دي تنظن دكيجان دقيق بتت بتاقه يعني جبو وينا يعني بر حساسي امنيزيكي وينا دون ام تشاوان و برتوكا بينن يعني ما بر زحمتي دي يعني دنافا غراندني دناف ملد دور بر زحمتي هاد كرن يعني چما به پرسید کمش برگو همات کار بیجت قناغ درواس بو همه پرتوکین کردی یعنی ایب عربی سر کردان في اوای هاند هاتن چاپ کرن لشامه بزید هاتن چاپ کرن لسر یا قبرص بنفساندانا یا لبنان بنفساندانا یا بيروت و لدوراجي تدید اصلنگین ای مثلا بلاف کرنی دهاتن ليش برگم 14 کس ون مگو بلکی هنکی اف مثلا هان هنکی رحتر الجمع درواس بونه تبي ولوجي يعني مزحمتي دي براستي دناوا گراندنی واناد حیانی مگراند لیدیس باش بو انجام باس مگرتن یعنی دنگ ودانک دهری میشکر خلاتک جیست مورگرت دیارو جاجنا زمانی کردی ده خلاته کمینستان پرتوکه سوازم وقت بو اف خلات القامش لبو از بخوجی وقت خلات ورگرت مخابن از نحاضر بوم از زانیگه بوم لاطقیه بوم لی حوالین ما چون خلات گرتن و حاضر بوم ده فستیوالی ده جبر گوت وقت بینی که سوازم بیجم ده پرتوکه ده ما نیویسان ده بوم خلاتا پرتوکه یا وره ما گو کامی چی بکن اما دیس پریگو مدای امل هفلو وگرینه و چاوا ببین ما خواستم دیس وقت پروژه که چی بکن جبر گو دن ودانک ما دزانی بوی دنگ ودانه که چی بکن جبر گو تشتکی نه تشتکی ملت هی ندیتی یعنی ما گو هم تشتکی دن بکن گفتو گرن هاتن چی کرن ام گیام بریاره که گو خلاطا پرتوکه تیکه نخوش خدمتا نخوشن چند نخوش محل بجارتم نخوشن منی به پنجه شیرین ف خلاطا هاجی ما خدمتا چند نخوشن منی پنجه شیرین هو قريبهم و يعني في رامان يعني في بروجي بيك بينن يعني تشتك هاتو وبراستي آلی کاریاوان نخوشین پنجه شیری کر اری راسته ما چار نخوش هالبجارت بون لی مخابن تنی مدکاری بو بده ددوا یعنی سیجی کار بیجه لی یه چارا اجبر گو ام نل حقین جیانا خوش دست دا تنی مخص خدمت آواز سیک ساده او پرتوکا و دیوان با آوای کی بریکو پیکولو تکاری بیجم بلاف بو هات خوندن بلاف کرن یعنی تکاری بیج حیا آسته که باش هات بلاف کرن جبر گو پسگریکا گلبام کرده های خوندن از زمان کردی ولوس مروفین بسینور کری هنه راسته صدمن ویجی هنی یعنی هما نولو هاتیه جبرگو سیستمک او قاصال تقبلنا كت خو بيجي بزمان خو فافسد من ويچاغي تفي ولو جي باش هات گراندن باش جه خو گرت دناف ملده يعني استخمين دكم هجر او پرتوكا 1010 دروجا ايرو بهاتا چاپ کرن از دبيجم بدهتاق وانجام دوي چاغي دمگرتن و بدهتاق و بهتر باید هگر ایرو با هتا چاپ کردن سدم جیش برگو ام بیجن بالا خان بدن روجاوات و قناغا هنیده تدبینه
زاروک 5 سالی در پرورده زمانی خواب کردی دخوینو دنیویسینه فافتشتکی او سینور هانه او تنگبونا هانه فرد که و چاقه مروجی که خوش دبه هجمار بهتر دبن مروف بهتر دبن دکارن بخوینن اگر مثلا اولو بهون چما هولدانا چاپ کرناوی چاپا دوا درناخن چاپا دوا جیت پروژه دبو لمخاون پشتی اف بویرن داویل دروج آواد چه بون یعنی هر یک ترقیه بدرکه ده دور کتنک چه بو لی دیس نهام هولدان دکن چاپا دوام داخلن و دیس با آوایی کی نهتر یعنی گوهرتنک امتخانه و تی خواستن یعنی تم بگوهرتن یعنی مرو وک خنمینه تم گوهرتن مرو چیکن بدمیر دم چوات خود گوهرینه مرو چه خود گوهرینه یعنی جبو چاپا دوام نها تکلیاب هفدور دکن لیوی کنگی به چاپ کردن ندیار. بیوان بشداربونا دوی پروژه‌ای ده چی بون یعنی مثلا کسن هبون و دور خستن جبرگو مثلا او هلبست وان به عالی ریانجی به ور ندگون جیان یانجی سدمک دن هبو یعنی گو ور نکاری به بشدار به بیوان چی بون ایگو یعنی اف پروژه هلبجارتن يعني كوميتاك شي بوش بو خندنا وانيا جي هم اولو شخوا بربو باواي كي عفوي حمو هاتن جمعدو ناج خوا بيجو من كوميتا هبو هل بزبان المني كم بون يعني دنا وادم تكارن بيجن فرها هل بزبان فرهاد عشمود نافانا دبو ليش بو بيوانين البجارتنا يعني كسين جو بين خواجه خو بين دوي هل بستده هل بزبان نوجندن اي بفي اواي دنيفيسينن هر کس دکار جی خاطر بینی یعنی وریل برکسینه گفتگو بله نها اف پروژه بوی رنگی جبو جاره که داوی بو یعنی ت هولدان هنج بو گو اف پروژه باوای کی دن دوام بک جاره کی دن کار کی وهاب هفدور بکن تشتکی دن وها مای بردستی و ارینه بری نها جی مگو نها ام حاضرتیه دکن جبو چاپ کرنا یا هجمار دوا جلاندکا هستا لی پشکی شرط و مرج هاتن و گوهرتن و از کار بیجم درفت بهتر باشترن گو مرو بکار بکن هم دناوا حرکتن گو بکار بین یان دوا چیکن بله مجارك دنيا قومت خصم الفرقو علاقاي بتجربات هي مجارة قد خكرنا زمين وباندورا ويل سر تجربات دوي درباري تشتكار الزبيش راستن يعني ها مثلا قد خكرني براستيج برغو يعني نتهني هالبزوان يعني حركس داليم بيتر ام دكارن بيجن هالبزوان جبرغو هالبزوان جريدانا وي بيفير هي بيتر او هستي هاني او نرينا هاني او خيالي هاني دبينه بهتر پیدا شیش جبرگو دما تشتکی دنیویسینه و او نیفساندنا تا توز دگره جبرگو تنکار درخینه تنکار جهر کسی رو ببیجه هر تش قد خیه یعنی وقت جارنا حوال ما دگوتن دگو یعنی گیای آستکی تنکار بکردی چی بکنه فیجا چاوا پیف جبرگو پیف او دکار هر تشتین وشارتی درخینه ببیجه لی او قد خکرنش نکاره بب جارنا بب یعنی متریالک جبو نفساندنه و بهتر کسی گود روشن خراب د جارنا دجین دواره ادبی دیانج دواره وجهی د جارنا دکارن برهمن بالکشتر جوان جواکن گو یعنی راحتن و به آلوزی دجین درباره تجربان نفشه تدي يعني دو كردي ده اف مساله چاواتي بجوده كرن راست خبرات يعني بيتر او درفتن قلت بكار بتشتكي خرط بنيفسينه بيتر تبكار بتشتكي دنفدانك مزن شيكه شخصا دورد بيتر جهه كيف خوشيه دهندره تدت تشتكي بأواري يعني هجمار أو إيش هاني بالدهطاق
خورتر بنیویسینه چه هلبس به چیروک به چرامان به لی جهه گو بهتر مرود ایشینه چیه یه خواندکار تنیه یعنی دیس بریان ها مگود هجمارک نه فره هجمارک نه پره لینها چما بریان ها مگود هگر لاندک هستا یا 10,000 ای سال چه جدایی هی یعنی باورت کم تو نه زمان کردی بوی زمان پرورده نجی تو گوهرتن اولو تبیجه گلکی گرنگ دوار زمان کردی و خوندنا کردی ده یعنی جی پرورده کرنا کردی ده درکت یعنی تو جدایی نابرا بری و نهاد تشتکی ولو زیده مزن قومی حتا تفاهم از دبیجم راست چه بوی و قومی اجبرگو نهاد وقت چه تکاره هنکی نهاج برگو دما مرو روز آباد نره بری 10,010 یعنی بیجن 10,011 شورشا روجاوای کردستان الدار کد بدهان سازین زمان کردی چه بونه بصدان ماموسته چه بونه یعنی تدرب زاروك كير تشتغل يعني ام دورن ام دبينن دريا كرانين مني كردي دي زاروك بزمانك او قاسي باقش تشتغل فترحد به تزان سبج بو بشروجي او زاروك هاني ويتبخوين برحتي اما انا هناك نزويه قام بحث انجام بكونوا مثلا هين نه سال بسال دست بكرنا انجام شو ذاتن نهاد ام دبينن دما تدبيني زاروك بزمانه کی ولو دناوا وان سالا 3 سالا ده اوقا گاون پیش آویتنه فتدبیجه و جبو دمین بین و هین تشتن باشتر تشتن بهتر دوار زمان ده و پیش کبه نبوه که ری گاو مثلا هنکی وقت پیواجوه هنکی دو دریج جیر دوی دبگو 10 سال بندگو 20 سال برخود حتی نفشک بیگو بکردی پرورده بو بکردی خودی بو به و کاربه يعني بان نفسنا بشوبين يا او بخوه به خودي برهم راست يعني بيجو ما نشخوا وقت جردوي تشتي كيف جهه كيف خوشيه جو في واري هاني ده مرود دمشي يعني سكناندن تنيه او دمك دما تدمشي تزاني انجام هنه يعني هما نولو چه دبج برخوه وكم بيجن سالين بري دما تناوا سالين بري دون هاد نره پر جدا تشتين جدا چه من بتايبت جي يعني پر تشتن مرود كار سر بشتغل جبرگو مجارة ما يا هلبستي و بيوي بيتن قال زمان كردي دكن لا استخوازم دفرت برسكدن هاولو قالكي باوريا من الجرينج هاد بيرا مثلا هلبسوانكي جوانه و دوی نفشی نود کسی گو بدی آوای ولو جدل برای خوددن کردی دیساجی حتی روزا ایرو حتی به کلی کامته ده داخلن دیساجی نگره کی پرن اما بالا خوددن اگر تسر روز آواجی پشتی سال 2011 دوان 3 سال داوید خودی گراوی اف گوهرتنین گول روز آواد مثلا جبو مثلا کردی چیم لی دیساجی دواری نفساندنه ده جسادین نوت ام بیجن نوتو 5 دیساجی به عربی زمان فیسبوک کردان به عربی دانستندنی وان ده زمان نویسکی ده هر تشت به عربی بنوسین گو دنیویسین حتی نه ای عربی بلکه جبره بهتر بونه توی دیارده هانه چاوا شیرو بدک يعني بيجومان افجي هي اللي از جبوان كساد بيجم ذاتن از هر كسي بحث هر كسي دكم لي بحث برشاكي جوان كسي نهات بحث واكر از دكم اوانات باندوري يعني نبيج دخلنا الباج دخلنا تناسكر ام از بحث وان زاروكي بشتي وقت بري نهاتا قلت ين بشتي 10 سال دن اجبر قلت اشتك هاتني بساندن بو برهم نتن اجبو روجاكي و دروجا و سي روجاي او نفشي هاني وين بيسكاري خب خر بين ما يشمال بنده برهمي وبه راست و نفسکاری خودی بخور بینه و تشتی خونی کم جی بخوینه جبرگو او نفسکاری هانی دما کونی خونه خوینه خوشی ناسناکه یعنی هر تشت دویت کونی وی بزانه به حیات نه وی ببینه راست الگور به بیوانت خوهنه کی خودشاست بینه گو تجوین نفشی هانه یجبو نفسکاریا کردیان جی تدبیجی گو اگر تجوین نفشی ایگو نها نه هینی کردی دبن و
و سبا مثلا نویسکاریا کردی سرد سوان پیش که او خودی شنسترن جنف شیوه دوی مسئله چه آده؟ بگومان از تخمین دکم ین نها دوی قناغ هانه ده و بهتر خودی شنسترن جمع جبرگو وقتی ما پر زحمتی هبو. بله انا هنکی هرم قناغ دن آد مگوت امل سر جنا نگاریات و گریدایوی مثلا نفساندنی و تکریات به هلبستی رو مثلا تچم ابنرن هما کرد بگشتی پرانی آوان بری خود دنیان آلمانیا یان جوان دولت نوک هولندا بلژیکا یان جی فنلند در کتی یعنی اف هلبجارتن بو یان جی نچاری بو. نا هالبجارتن بوش ذاتن دم از درکتم يعني حمد داري البيشام من فكري بقول من فنلندا هالبجارت تجبرجو جيكي آرامية أو خرجرة زيادة تنية جيكي بيتر أس خلور حد بينم وبيتر يجيبو خندنا خواز من بري خداوي دكي اللي من دي هين جوي خيالي جوي أستي فرحتر أو جا أو تشتين زيادة ودقرم مرو ديشينه چاوا يعني مثلا انا تل لازقيه لزنقها تشرين الباور كم تا بشي ابوريه قدان راست وتهات فنلندا جبو قلت خلنا خوي بلند لوي دري بك راست او خيال راستيا قلت بحسابيت ك تجربات تشاوا رودا تشقومي هذا ما من فنلندا هالبجارت بيبو مان جبو خندني بو بشتي از هاتم نهاش خزاتن از نها زمان دخوينم 4 سالي من از نهاتم من هين زمان خلاص نكريه اللي بيتر از بحثا دواري خزايد دكم يعني او باندور المرودك تنبون او تشتانا ف بحثا خزايد بيتر دما مرو بحثا فنلندا دكم مثلا روج شفيتي بيرا مرو لوی داره کار به حساب مسئله و هنکی بکش تجربه خویا شخصی و باندور اول سرته یعنی الباورد کم هنکیم روزه یانجی شبه لوی داره دبینیانا راست جخوا خاوینا وینا شفتنه هرتم روزه هر روزه نها اف مها داوی تدبینی هدی هما برد درد ساعت 3 ساعت شفت شده چلی وینا جی ایجا براو جی وینا تم طاریه یعنی تم شف روشت نیه ف اف خوازایا هانی باندور الکسایت امروف پردکه چلی وینا پر سرمه هیه سرما وینی زیده ام بیجن تم شف خرجرا ملت پر تنیه هما تدبین هر یک تنی جخوره چونو هاتن تنیه فبر باندور المروف دك يعني ام دجواك كي رابونه براواجي فينا تماما ف بر زحمتي مروف دبين تدبي افيك وبري جياناتا بيف غريداجي بري هلبسوانياتا و بد درندن يانجي و خب مين يانجي و باندورك نيني بك تنها روشي شاد دبي بيغمان د كسايتا مروف د باندوري بك يعني تا استك د اليه نفساندن يد يعني وك هوالك ما هالبزوان هبو شيرو دما ام بهفر تشتغلين من بحثها هالبستك فكر ايجاج مرغويا واردلان بنر شباندورا خزاي شباندور التكريه يعني دوغو دناوا هالبست المد هيف هنه ستيركن او ستيركن قد برقين انت بيجن تبوا بلو دلينه ششتيه دوغو يتا تتبجي عزمانك تعزي بيستيرك فاوانا بحث عزماني فنلندا از بحث عزماني فنلندا كم او عزماني براستيجي تعزي بيستيركن بهيفت تناس كنت نابين يعني تركيم تدبينه ف دوان دراد و گوهرتنی چیکه لام بیشن درین این راز ده از دبینم و پر گوهرتنا چه نکد آلیه فکر ده آلیه نیفساندنی ده از بیشم و باشتر بیشی آلیه نیفساندنی و تشتن جدا بن نوک ین بوی جبرگو خوازایا ویده که هر کس نزانه يعني دما تتيد جيان نكي بري ازدر كيفم جي دغوتن ولوي لي دما تدرباز تجيان دكي تشتكي عجايبه يعني
بلکه هین تنوی پشته عجایب تخو یعنی کرن دبه هدی جمت نورمال به روشان راست ناج بو ملتي وبخوجي يقولوا نتبي مثلا الور شي بون الور مازن بون دما تجوار دبيجي پر زحمتيه دبين انت دبي اف خزايا ما ولو پر زحمتيه دبين يعني تخمين دكم راست خبراتي صالن دسبيكي و ايشي و نابي تربن و تشتين دهندري مرود درونو تين تشتين المجيه نتدخ و بارانا برصا برتربه تشتكي دم جريداي نفسنا تولو از مركتكم جو تهنكي بحثا يعني تجربه خوي شخصي ديواري بكولو دما جو مروفك نخاسم جو هالبسوان بيانجي نفيسكار تيكيا في مثلا وجولاتي خدرت كبه يعني جواكا خوجي دورت كبه جوان چافكاني سركه جيدرا افراندناوي ونفيسي جي حميد تمامي دورت كبه ودكبه وقت دارك تويش قرن د راك وتويدينا عردك دن قالوا والوي عردك قارب الشين بي يعني او دور كتنا جواك جعامود وقامش لو جوا وي جواك هاني وجنفش كيره دخل فنلندا دبينه د پنجره هلبست رو هلبست نفساندني ره تبي مساله تو چاوا جيا يعني ابي مساله چاوا رو دا جمته راس بيمو نها يعني دما تتي دنابرا قامش له بچا عمود بو فلندا تدنره پر يعني صدو حشتي استي جودابون هي جناوا ترابل كي بر بسرمي بر ببوزي بر ولاتكي بنشكري ف دكسايت امروف دي باندوري دكي لي او وقت جو او دارا جو تشقر مرادكي وتديني جيه كيدن ويش غيز بيجم السر مروف دمينه چاوا بکار آخانو د شین بی راست چاوا بکار بی ام بیجن او دناوا وی آخهانی ده وی دارا هانی یان وی گولا هانی آف بده یعنی او جی رنگه کی وی نادویت بخوزایا وی دکره ام بیجن جار جارا تم جارا از ده هلبست خودشی دی بیجم جناوا ترابل که بر بولات بوزگرتی و لدی سجی یعنی مرو جوی ترابل که هانه جوی گرم هانه مرو دور ناکه و تنی لاش الویده که لیرح جوهر فکر تم الویده که یعنی تبور جیان دکه بسری خوشینه رنگک رنگ شیزوفرینی یا جید مروف درك بيجي وبدرك بمجول به راست خبرات لي وام بيجن يعني رو 24 ساعات تنكار ودوا 24 ساعات خو قشي الورجي عم بك ت بارد بدك يعني انت هنا كي دوي دك جبوت بكار او دار هاني هينج جنبك يعني النمره او ساعتين خوني تدوي دك تافا ويدك او ترابل كهاني بربوي دك تيني جبوت بكاربو وينا جيام بك ادلان دقمه داويه يعني دستماج صحبتها بتر ناب اللي برسل من دبيغو قال لك كسيغو هايوان هلبستي تهب يعني د شوبين برسا مني داويه جدوي درباره داو بشتي عندك هستانيا 2010 دركز هلبستي تبع وايكي يعني تقاربيج باش ولو تين بلاف كرن و تين خواندن ولا اللي وك برتوك بشتوي برتوكا هلبش تشتكي هفبش تشتكي تا نهاتي تشاب كرن تشتكي جبو تشاب كرن البر دستا البر دسته هي يا نا جبو تشاب كرني برتوكا هي نها يعني حاضر لمخابن يعني بسجريك ما تمد آليين آبوري دي جبو وينا نها سكنيه لنظام ويكنجي درفت شيء ببه برتوكا هلبستاي هلبست راست برتوكا هلبستاي بله هيفيدارن جوجلكي البنده چاپ کرنا و نمینه دمک نزيد يعني روناهيه بينو بگي بردسته خوندوانا گلک سپاس بو هاتنا تا برنامه گوانا خفنا تا امجي گلک سپاس یادت کن و سپاس بو تماشاوان هجا حتى برنامه كدنهم بمين خير وخوشيه ده بخاطري وقت